baby. Hey, subscribe to my YouTube channel, Boss Kapatura. One more time, ladies and gentlemen, nizere ko mumeze neza, ibyo muhugiyeho byose mwebwe muhorana mu mahitamo gukurikira Boss Kabutura umunsi ku munsi. Baruzi yuko polisi yo muri Afrika yepfo kuri ubu ngubu yamaze gutangaza yuko yataye abantu batandatu bakekwaho kwivugana umuraperi aka wo muri icyo gihugu aka yishwe arasiwe muri Darba Restaurant muri South Africa cyangwa se muri Afrika y'Epfo kuwa 10 Gashyantare umwaka wa 2023 bikaba byari imbere y'amasaha make ngo aririmbe mu kabiniro kari hafi y'iyo restaurant. Umuyobozi wa polisi muri Afrika y'Epfo Becky Saleh yavuze ko abantu nyirizina bacuze uwo mugambi mubisha ari babiri kandi bakaba bari mu bafashwe. Ni mu gihe yemeje ko mu bamwivuganye harimo n'abakomoka muri Eswatini. Bikaba byitezwe ko aba bafashwe kuri uyu wa kane bagezwa mu rukiko. Stay in touch amakuru yo arakisukiranya. Ladies and gentlemen, broadcasting live with more than just music. Boss Kabutura, stay in touch. Hey baby. Hey, subscribe to my YouTube channel, Boss Kapatura. Yo, ladies and gentlemen, you are listening to your bombastic radio station. ladies and gentlemen, are you ready? Boss Kabutura.